Pemirsa Mekata fraksi Ring DPRD Bali nugesang nulak RUU Indik Larangan Minuman Beralkohol. Rumasuk penolakan rauh saking fraksi Gerindra, dua ning Ring DPR RI anggota fraksi Gerindra pinaka dados silih tunggil pengusul RUU inucap. Anggota fraksi Partai Golkar DPRD Bali Inyoman Wirye tatkala nguacen pandangan umum fraksi rapat paripurna Ring Gedung Dewan, Ring Rahine Budane Lintang. Fraksi Partai Golkar nugesang nulak RUU inucap, santukan Bali pindah ke daerah pariwisata. Tiosan punika minuman sane mendaging alkohol ngeninin indik industri pengolahan pindah ke sumber keuripan krama, tur mempaiketan ring upacara adat. Perindikan inucap talar kebausang oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali I Ketut Juliarta. Fraksi Gerindra nugesang nulak RUU kesahang dados undang-undang, santukan Bali daerah wisata tur jantan dahat kemocolang. Rauh mangken RUU larangan minuman beralkohol kantor Kebuk Bagang Badan Legislasi DPR RI tur dados polemik. Tios punike Juliarta talar mausang apresiasi ipun ring Pergub nomor siki warse kali tali kalidase indek tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Santukan regulasi puniki kedadosang payung hukum majang perajin arak Bali tur sapisanan antuk mincapang perekonomian kramo Bali. Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Ikomang Wirawan Mausang, Pergub nomor siki warse kali tali kalidase pinake kesumakanan pemerintah Provinsi Bali majang karifan lokal. Punika mawinan paiketanipun talar ngaptiang mangda gubernur digelis nulak. Santukan yening RUU Indik Larangan Minuman Beralkohol sampun kesahang saking DPR RI, jantan pacang mausane ring eksistensi pariwisata Bali. Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati Mausang, minuman alkohol sekadi arak tuak mewah berem ring Bali boye jewantah pebuat pariwisata Kemanten. Nanging minuman alkohol punika talerdat kebuatan ring sajeroning pemargin upacara keagamaan Hindu ring Pulau Dewata. Sampun wenten regulasi merupa pergub sane ngunggahang indike punika. Bali Pos Nguningayang.